Tnad sipai Indian Army Jingrakhe ke Sngi Pynkup Burom ki sipai bahnyo pun rio mentah ke Sngi. Hakani ke Sngi, Menteri ke Tnad Iada Rajnath Singh, ula ai kublai kitbok bat penpau Jingrakhe ya ki sipai kari, hakabai day bat kani ke Jingrakhe. Haka kubor ke baula pakling ba ke Twitter, Rajnath ula ong. Bagi sipai kari kilong ki breu ki beslur, bat ki bakit kiatam yala ka kam bat kari ke selut halor ke jinglong slur ke jongki, ban IT wat yala ka jing im na ke Bynta ban Iada ya kari. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan ula let ban bo sintiu ha umot sakin mau ki sipai kari, ha National War Memorial ke badan ha nongba Delhi. Hakani kesni nakaliang uhe katnat army ru ula ai kublai ya baro ki sipai hakari, bat kumjo ya ka yeng kesem ke jongki. मैं आज 100 दिवस और इन्फेंट्री डे के अवसर पर भारतीय सेना वायुसेना के सभी बहादुर सैनिकों का तहे दिल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं, जिनके अदम्य साहस के कारण आज हमारे भारत के नागरिक सुरक्षित हैं। आप सभी भविष्य में भी अपने इसी पराक्रम के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे, यह सारे देश को पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है। Menteri Rangba ke Jelau